Književni jezik Dejana Atanackovića je pitak, iako sam stil pisanja i slojevitost priče traže duboku pažnju. Možda potkup iščeve ideje možemo tražiti u stvarnim istorijskim događajima, ali ovo svakako nije istorijski roman. O ideji za Luzitaniju i njenom nastanku pisac kaže da je sve krenulo od jedne izložbe i predloga izdavača da kratke priče koje je pisao, a koje su bile njen propratni deo, proširi na roman. Prvi književni rad koji je zahtevao zaista jedan duži vremenski period pripreme, istraživanja i samog pisanja. Uplele su se u tu priču mnoge stvari koje su imale veze, imaju veze i sa mojim prethodnim radom i sa mojim sadašnjim radom. Provukle su se verovatno kroz roman i mnoge nataložene slike iz vremena daleko pre početka rada na romanu. Ninov žiri je dugo većao o tome kome dodeliti nagradu, jer su u Atanackovićevoj Luzitaniji nailazili na momente koji su ih kolebali. Ipak, celokupna priča ih je naterala da glasaju za ovaj roman. O obaveštenju da je upravo njegov prvenac proglašen za najbolji, Atanacković kaže da je sve išlo postupno od najave da je u širom izboru, zatim užem, sve do trenutka objave. U svakom tom koraku sam smatrao da je to sjajan rezultat, jer to je najpre prvi roman nepoznatog pisca sa vrlo malom i nepoznatom izdavačkom kućom koja pritom objavljuje svoje drugo prozno delo. I kad se knjiga pojavila u knjižarama, ja sam im utisak da je onako stvarno jedno zrno peska, onako u jednom ogromnom prostoru ispunjenom knjigama. Ali je nekako ona sama stigla do publike, uspela je da se izbori. Na ovoj promociji o romanu Luzitanija govorila je i književni kritičar Ana Stišović-Milovanović. Dejan Atanacković je vizuelni umetnik i on zapravo misli u slikama, piše na taj način. Naravno da je to i roman koji govori o vremenima sadašnjim, vrlo aktuelan, pa je ta univerzalnost koja je sa velikom lakoćom kazana kroz jednu priču o istoriji, čini mi se i najveća vrednost romana Luzitanija. Publika, za razliku od Ninovog žirija i književnih kritičara, oslobođena obaveze da na taj način gleda ili ocenjuje roman, jednostavno je uživala u razgovoru sa piscem i pročitanim odlomcima, tako da je ovo bilo još jedno uspešno veče koje je organizovala biblioteka Ljubiša Rđenić.